Hakawi ke jingja ke balajah nin ke seteng senya hapo sning. Kawi ke yau pin inam higi tiar berper lani ke International Trade Fair. Kala ingkong lut ikhaj hadin bagi telik ding ki bashar kei ke layok ban bamdu ya borok ki jing don jing em bat ki mar ki mata ki balabu akane ke yau pin inam. Kabadang susdang tangka to kanisngi hakane ke jingja ka jing dunong kalakot chapalat ciklur tengka ai Henry don bokpan bakam sem ladon kano-kano ke jingja basusi ya ki breu ki badon hakte ke caka. Ya kane ke International Trade Fair lawan ra bat pelong daka seng samla sning propar daka jing temu baka jing angnut ban pemi pisa kenang bakum ka seng samla kanang la ban pentulun iki kam syakri paiba hakadong baka thany Henry puse kani ka jing angnut baka jing tre stom kum ki samla kala pulom no tang nakadau ka jing pluno jangkate ka yo peninam katkum ka jing akren baki noilam ka seng samla lemru bat ki bor penyak snong ka sning propar kelai thu bakani ka jingja kalaja henin ka steng senya hakipor si beje tam hakaba ki telik ding bashar kei kilas tang ban kelang badru ban yo bam du sendon ya borok kawi jong kane ka yo pininam kini kinoilam kilai thuru bakalong sisa ka jingja brom ba ka jingja ka balawan ra ya ka jing leran ka bakrau tang ya ka snong ka than Henry wat ya ka district hi berkawi namar la subajur bakane ka jingplu jong kane ka yo pininam kadehi ka jing dusmon lane ka balale de kirunar ki bomla ban itu durkhman hakane ka yo pininam lawan ban simentaru nadu Thailand bat Bangladesh Kibriu napo Asam, bat kiwi ki jela, bamarjan juga jela Meghalaya. Halor kani ka jingja, nakaliang ka seng samla sning propar ka darbar snong sning propar lemru bakinong simenta hakani ka International Trade Fair. Kila ujo daga ijahar, halor kati ka jingja, hapo sning pulis outpost. Kenang bagi bor pulit, kinla bantuet, ya ki bonong kiti hane ka kamrunar, badru bantokit halor kati ka jingja. Nakaliang ka seng samla snong, bat ka darbar snong, kala pempau ya ka jing sosi ka bakrau, halor kani ka jingja, badru ban peram jur ya ki berong kiti hakane ka kam runar presiden ka pulis ka berfikir ka इतना दिन हम लोग बर्दाश्त करता है कहाँ सब पुलिस का berfikir ka बताओ का तुस्की क्यों नहीं kena kerkam senang Ni tablet minta saya ke bulan. Saya ke bulan. Beli ni saya ke bulan gila video ni kita baru tadi kita. Saya Beta tak ikut mau. Kaya ya? Kanan ni. नहीं बना एकदम एक पार्टिसिपेंट है यहाँ पे ट्रेड फेयर में। मैं पार्टिसिपेंट। हाँ, तो आप कहाँ से? जी मैं गुवाहाटी से जी। गुवाहाटी से। ये जो हादसा हुआ कितना बजे हुआ आपको थोड़ा अंदाजा होगा? सर मैं रात को गुवाहाटी में था, दिवाली पूजा करने के लिए यहाँ से घर गया पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के बाद मुझे 2 बजे कॉल आया, 2:20 पे मेरे को कॉल आया। तो मेरा लड़का बोलता भैया हम सब कुछ ख़त्म हो गया, हम बर्बाद हो गया, रोड पे आ गया, कुछ नहीं बचा। मैं कहा क्या हुआ? कुछ नहीं बचा। किसी स्टाफ का कुछ हुआ है क्या? तो नहीं भैया पूरा एग्जीबिशन में फायर हो गया, आग लग गया, 20 मिनट के अंदर कुछ सामान, एक भी सामान नहीं बचा, पूरा खत्म हो गया। हाँ। तो आपका कितना नुकसान हुआ यहाँ पे? मेरा नियर अबाउट 10.5 लाख का सामान था ये मेरे पास। मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है, बिल्स है, मेरे सब कुछ है मेरे पास।
तो यहाँ पे लगभग कितना पार्टिसिपेंट होगा यहाँ पे? यहाँ पर था 46 स्टॉल था। 46 स्टॉल। जी हाँ। और आपका अंदाजा से कितना नुकसान हुआ शायद? हमारा नियर अबाउट हुआ है 1 करोड़ 90 लाख रुपीज़ का। 1 करोड़ 90 लाख रुपीज़ यहाँ का टोटल? अराउंड 2 करोड़। ओके। तो यहाँ पे बाहर से कितना पार्टिसिपेंट है? बाहर से सब लोग बाहर से, इसमें इंटरनेशनल पार्टी भी है। हाँ, क्या क्या? शिलोंग से भी है। हाँ। शिलोंग से, कलकत्ता से, मुंबई से, दिल्ली से, पंजाब से, हाँ सब स्टेट से, अदर स्टेट से आया, गुवाहाटी से, बंगाल से, दिल्ली से। तो अभी क्या करेंगे आप? ये जब नुकसान हो गया क्या उपाय है? सर हम तो पूरा खत्म हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा, जाने के लिए पॉकेट में पैसा भी नहीं यहाँ पर है। सुबह हम कैसे मैंने करके यहाँ पर आया देखने के लिए। हमारा लड़का लोग के पास पैसे नहीं, रूम रेंट पे लिया था, उसको जैसे कैसे हाथ पैर जोड़ के उसने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, ठीक है हम आपके दुख में शामिल हैं। कुछ लोग हमको सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने पुलिस को बुलाया, मैं सुबह आके पुलिस अपना रिपोर्ट वगैरह लिख के चला गया, सारा कुछ ऐसा वैसा। अब देखो क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं कर रहे। अभी आप फर्स्ट आप मीडिया है, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने आके मेरा इंटरव्यू लिया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। हाँ, आप थोड़ा इसके बारे में सोचिए हम लोग। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम किशोर चावला जी। गुवाहाटी से? जी हाँ। ओके, ठीक। तो यहाँ पे जो हादसा हुआ कल आग जला गया, तो आपको क्या कुछ डाउट है या खुद जला या कोई जला के? हाँ सर, पूरा हमें 200% डाउट है सर, क्योंकि रात को 1 बजे मेरा ब्रदर यहाँ पर था। वो रात को 1 बजे यहाँ से गया, थोड़ा यहाँ की फिर वापस आया तो उसको पता चलता है कि आग लग गया। मेरे ब्रदर ने यहाँ से लोगों का सामान निकाल के थोड़ा फेंका, इन लोगों को उठाया जो इधर स्टाफ सोया हुआ था, उनको भी जगह। ये लड़का मेरे सामने है, इधर तो इनको भी बचाया, दुकानदारों को बचाया, ये कुछ का तो वो सामान तो नहीं बचा सका क्योंकि आग था। ये जिसने भी किया कहीं से पेट्रोल लाके इधर से पेट्रोल तो 3 साइड से पेट्रोल डाला है, नहीं तो इतनी जल्दी कोई भी सामान जलने में कम से कम 12-14 घंटा लगता है। ये विदिन 20 मिनट्स 20 मिनट के अंदर हमारे पूरा माल देखो ना कैसे पूरा राख हो गया, एकदम लोहा बना दिया। क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी सामान आग नहीं पकड़ता। उसके बाद हमने जब इसको बुलाया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, क्योंकि यहाँ फायर ब्रिगेड एरिया में नहीं था, वो फायर ब्रिगेड नोंगपो से आया, उससे मैंने पानी वानी मारा, जो उसका काम था वो उन्होंने किया। मैं उनका भी थैंकफुल करता हूँ कि नहीं, हम आपको ये नहीं बोलने कि वो नहीं आया, वो आया है, उन्होंने अपना काम किया, उसके बाद हम काम करके चले गए। उसके मैंने सब लोगों को कॉल किया, वहाँ से बैठे बैठे सबको आइए भी ऐसा, सब लोग सुन के इतना टेंशन में, इतना शौक में, कई लोगों का कंडीशन बहुत खराब था। मैंने उनको यहाँ से गुवाहाटी रेफर कर दिया, आप जाइए और अपना फैमिली को भी किसी को मत बताइए क्या प्रॉब्लम हुआ क्या नहीं हुआ, जो होगा बाकी देखा जाएगा, बाकी ऊपर वाला। हाँ, बाकी जीसस का कृपा सब पे रहेगा। ओके, थैंक यू। Por gading ni tu por baca tu baca wan gading ni pendek beriu nak kan. Kayu mi nak sabar kan. Kayu mi sabar kan mau kan. Dan gas ko kan berapa tembang gas ko tu. Kalau sudah mi nak sabar kan. Tapi kim yo snow try bron beriu bayat bayang ha tu por play yo thia. Kini kan no por i try. Em basi biji sedang guys. Okey. Jom jumpa di stall tu. Em ngatre tu. Tadi. Kalian masih semua ini mungkin insyaallah pada susi kalau jam ini mesti insyaallah. Kalau komba suji sekolah dan ketua ni kiri runar mah bangla Oktober di balawan tang Usman jika pandal dengan bapelong tu perate balapelong dah sen semlam sungguh poye. Jadi pun jam semlam pelong jadi perate kalau halo kami pun mau jaga sen semlam ni. Kebetulan cucu di syakat rekam jam semlam. Mereka kursi dan kat kiri sini kebu di balapan pelong do ibu roji pun jaga sen semlam. Mereka yang sen semlam sungguh poye do ta jam jol halo kan ni jinja tak burung di jod jam sunam betau pat jam betau mesti ni berapa we di nakali yang jam sen semlam sungguh poye do labu ka jingjor FIR absen semua opos pandai yang berdekatan. Te hakani ga trade fair ga jongpi inda ki participant gidi banain ai ki bon. Dan participant si kita na po Guwahati bagi dan na Bari ro na Thailand pada Bangladesh. Atli na Bari kita. Te hakani ga jingja ga bamni katno iye ga jing antat ga jongpi ga jing duksan ba ga jing dunong ga ba fi filaya mana kan. Kum majin kan kulum langi mo bro minister la kan jinglot ni bro la koi chaka man skor tam ye. Okey. Tegai ga step ke banang ni chakmat ba pinle khamta ma kini ki participant ki jopi kilamat kini jingjular. Ini kali yang jumi pandang kan oi lo kata di la shubok ye kaya apli semua pos di besong sagi bor plate pat pemile berdekam. Te kalian jopi par kumrong bachno nya ga musning proper e pidon ban ong halor ga jingja ga bosusi ga bala jahan ni temit.
nakalang jonga ro basnong bat habe keteng jong dor basnong hi berkoi ba jong susi ke bakrau halo kane ke jingja ada ba da ke jing sisa ni lak kami ganti baya kane ke trade fair ngin long hapo musting proper ng ba ke jing penyat jong kasen samla ke organizers na minta mi fun ya kesnong na minta bantri jadi kam badon kam kesnong Jose mahne menstap ubah batai do presiden idon kiri lunar di bangi melak bertip jadi mano dilawan bantang dusman ya ka dia trade pandal jungi apa mesti propere hagabah kalak tak ya beburam di tijat komtang ya kesen samla ya kesnong ya mesti tong dawa andai buat ya gedong ya thai hi borok koi na program jur la dari mano tiba dan bentah kene ka kam hagabah la punta syai ta gamat yong jongi snong khamtam hagaba dan ki participant ki bana syabari kebu ka jingleran hakmat ki wei pat kiri la kum kini gi ja pat kesdang nang nen pos nang jongi tena kalem jongi kesnong rohe nginam ailat ngin yach ke bor jangkaan ba napilya kaan ba kan yach khmat bat ngiru ngin putden na kalem jongi kesnong nilai karena kadiai mungkin thong ya kita gibril di bodang keti ha ketiga kam ban nilap ya ki kepat ya kan baka di ban ai ki da batnge kenang ba ki wei ki jingja lane ki events di ban mi di ban pau kinlong ki jingsneng na gane ka jongi kenang bagi nam don su kumni ki bawan ban thok ria pun tamat yong ka snong ni ka sen samla ni ka dong ri bhoi ni ka ri hi bor ko na kalyam jongi ka dor barsnong baru ka tong dorba bat ka han hi borok wei ni penpau ke jing sosi kolong ba anda hati ka mane ke step haba dilayo jektet ngelak wei marmar sya ka jaka plu ndai ka jingai jong ka first service ka badon chuduk snopo po adam site kalau pungklah bahkan inglot plan borok nomor ke jing selam gedung ka kumta hati ke jaka kalau ada ka sen ka ba ar muta ka jing plu den kene buat hati tempat muslim ini di nak por sekor ke kerpat sekor jong district macam state bah lakumno kin penyo no yang ni ya ka service station ada di ka outpost ni ada gino gila gelenti khnang ba kum kini ki jingja ada ba pinjab yang kidum ta ya kono ka jingjural ka palat hamtam student bok hakini baladap kidon kimpadon gino jingdu jing bersim dan lada kiduk sakit mesin kata lihat kadang kau susu ke jeng sungsi dengan kerpat jur segi buar bahalor hamtam si sarkar akan yarap ya ni hapung sting kalau aku belum penyok lemnok ya ke fire service station kenang baka jeng syakri ini hak kita ke bentar tolong ke bah sok bat ke bakam toy hak ini ke jengja ke jadi ke bah kinsawan pak kayak yo kalau hak kono komo bisnis